дар тӯли асрҳо инсон кӯҳҳоро ҳамчун монеа медид. онҳо девораҳои азиме буданд, ки байни тамаддунҳо, халқҳо ва роҳҳои тиҷоратӣ қарор доштанд. аммо имрӯз ҳамон кӯҳҳо ба яке аз сердаромадтарин самтҳои сайёҳии ҷаҳон табдил ёфтанд. ҳазорон нафар ҳар сол ҳазорҳо километр роҳро тай мекунанд, то ба баландтарин қуллаҳо бароянд, аз ағбаҳои душвор гузаранд, аз рудҳои пуртуғён убур намоянд ё дар баландии беш аз 4000 метр шабро дар хайма сипарӣ кунанд. дар назари аввал чунин менамояд, ки ин танҳо шавқу завқи дӯстдорони адреналин аст, аммо воқеият хеле ҳам амиқтар мебошад. дар асри 21 сайёҳии варзишӣ дигар танҳо рақобат бо табиат нест, он ба майдони рақобати иқтисодӣ, экологӣ, технологӣ ва ҳатто сиёсӣ табдил ёфтааст. имрӯз давлатҳое, ки қаблан танҳо бо кӯҳҳои худ машҳур буданд, аз ҳисоби сайёҳии варзишӣ миллиардҳо доллар даромад ба даст меоранд. дар ҳамин ҳол баъзе кишварҳое, ки имкониятҳои табиӣ камтар доранд, бо истифода аз идоракунии оқилона ва маркетинги муосир аз давлатҳои дорои табиати бой пеш гузаштанд. дар ин миён Тоҷикистон мавқеи хос дорад. беш аз 93% қаламрави кишвар кӯҳсор аст. дар ин ҷо яке аз баландтарин қуллаҳои ҷаҳон, калонтарин пиряхҳои берун аз қутбҳо, ҳазорҳо кӯл, садҳо ағба ва ҳазорҳо километр роҳҳои кӯҳӣ ҷойгир шуданд. аз нигоҳи захираҳои табиӣ Тоҷикистон метавонад яке аз 5 маркази асосии сайёҳии варзишии Осиё бошад. аммо воқеият дигар аст. то имрӯз аксари хориҷиён Тоҷикистонро аз рӯи шоҳроҳи Помир мешиносанд, на аз рӯи низоми пешрафтаи сайёҳии варзишӣ. ҳар сол ҳазорҳо нафар ба кишвар меоянд, вале ин рақам бо имкониятҳои воқеӣ мутаносиб нест. саволи асосӣ ҳамин аст: чаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксар вақт сайёҳи варзишгарро ҳамчун шахсе тасвир мекунанд, ки мехоҳад ҳаёти худро ба хатар андозад. наворҳои ҷаҳидан аз кӯҳ, убур аз дараҳои амиқ ё баромадан ба девораҳои яхӣ чунин тасаввурро ба вуҷуд меоранд, ки тамоми моҳияти сайёҳии варзишӣ танҳо аз адреналин иборат аст. аммо мутахассисони соҳа ин назарро комилан рад мекунанд. дар воқеъ сайёҳи касбӣ пеш аз ҳама шахси масъул аст. ӯ барои ҳар як сафар моҳҳо омодагӣ мебинад, вазъи обу ҳаворо меомӯзад, таҷҳизотро месанҷад, хатари тарма, ярч ва бемории баландкӯҳиро ҳисоб мекунад, масирро пешакӣ таҳлил менамояд ва танҳо баъд ба роҳ мебарояд. яъне сайёҳии варзишӣ на фарҳанги хатар, балки фарҳанги идоракунии хатар аст. мутаассифона маҳз ҳамин ҷиҳат дар Тоҷикистон камтар таблиғ мегардад. на адреналин, балки амният фурӯхта мешавад. яке аз иштибоҳҳои маъмул ин аст, ки барои ҷалби сайёҳон танҳо манзараҳои зебо кофӣ мебошанд. таҷрибаи Швейтсария, Норвегия, Канада ва Зеландияи нав нишон медиҳанд, ки сайёҳ пеш аз ҳама амниятро мехарад. вақте сайёҳ медонад, ки дар минтақаи кӯҳӣ маркази наҷотдиҳӣ фаъол аст, алоқаи фаврӣ вуҷуд дорад, роҳбаладон дорои сертификати байналмилалӣ мебошанд ва дар ҳолати зарурӣ чархбол метавонад дар муддати кӯтоҳ ба маҳалли ҳодиса расад,
او با اعتماد بیشتر سفر میکند. در بسیار کشورها خراجات برای سیستم نجات‌دهی همچون سرمایه گذاری حسابیده می شود، نه همچون خراجات اضافی. زیرا هر یک حادثه ناخوش می تواند به آبروی تمام کشور تأثیر رساند. یکی از خصوصیت های تاجیکستان بلندی از حد زیادی منطقه های سیاحی می باشد. در جهان اکثر خطسیرهای مشهور در بلندی از 1500 تا 3000 متر از سطح بحر جای گیرند. اما در پامیر بسیار مسیرها از 4000 متر از سطح بحر آغاز می شوند. این معنای آن را دارد که حتی ورزشگران ورزیده هم می توانند به بیماری بلندکوهی گرفتار شوند. درد سر، دلبهزوری، پس شدن سطح اکسیژن، ورم شوش یا مغز سر، همه این می تواند به حیات انسان تهدید کند. از همین سبب در کشورهای پیشرفته آموزش حتمی مطابق شوی قسمی جدا نشونده تمام برنامه‌های کوهنوردی می باشد. امروز سیاحی ورزشی به تکنولوژی‌های رقمی تصور ناپذیر است. GPS، خریطه‌های آفلاینی، علاقه ماهواره‌ای، دستگاه‌های معاین کننده ترانه، درون‌ها، سنسورهای آب و هوا و حتی ذهن صنعی علاقه قسمی تجهیزات بسیار اکسپدیسی‌ها شدند. در بعضی کشورها الگوریتم‌های صنعی خطر ترما را پیشگویی می‌کنند. در دیگر دولت‌ها درون‌ها پیش از برآمد گروه تمام مسیر را از نظر می‌گذرانند. اینوواسیا نه تنها امنیت را بهتر می‌کند، بلکه ارزش خدمت‌رسانی را نیز بالا می‌برد. برای تاجیکستان این سمت هنوز قریب استفاده نشده است. اقلیم دیگر می‌شود، سیاحی ورزشی نیست. تغییریابی اقلیم امروز تنها موضوع عالمان نیست، آن به واسطه به سیاحی ورزشی تأثیر می‌رساند. پیریخ‌ها آب می‌شوند، خطسیرهای کهنه تغییر می‌یابند، خطر یخ می‌افزاید، سطح آبی رودها دیگر می‌شود. حتی موسم‌های سیاحی تغییر یافته ایستادند. از این رو هر یک کشور کوهی باید مانیتورینگ دائمی خطسیرها را تشکیل کند. این کار نه تنها برای عالمان بلکه برای اقتصاد سیاحی نیز اهمیت حیاتی دارد. امروز جهان احساسات را می‌خرد، نه تنها منظره ها را. سیاح می‌خواهد درباره فرهنگ محلی معلومات گیرد، با ساکنان صحبت کند، غذای ملی بچشد، در هوم‌استی ها زندگی کند و خود را قسمی محیط نو احساس نماید. از همین سبب مدل موفق سیاحی ورزشی باید سه عنصر را متحد سازد: طبیعت نادر، فرهنگ بای و خدمت‌رسانی با صفت. تاجیکستان همه این ذخیره ها را دارست. بزرگترین مشکل در این راه این است که بعضن چنین اندیشه وجود دارد ساختن یک مهمانخانه یا تعمیر یک راه برای رشد سیاحی کافی است. اما اقتصاد سیاحی از نظام متشکلانه تشکیل شده عبارت است. سیاح از لحظه گرفتن معلومات در اینترنت تا بازگشت به خانه یک زنجیره پررای خدمت‌رسانی را استفاده می‌برد. اگر در این زنجیره تنها یک حلقه ضعیف باشد، احتمال بازگشت سیاح کاهش می‌یابد. از این رو رشد سیاحی ورزشی تنها وظیفه یک اداره نیست. این کاری مشترک مقامات دولتی، بخش خصوصی، جامعه‌های محلی، وسایط اخباری عامه، عالمان، ورزشگران و شرکت‌های سیاحی میباشد. در عصر رقمی وسایط اخباری عامه دیگر تنها خبرنگار نیست. او میتواند سرنوشت یک منطقه سیاحی را تغییر دهد. یک فیلم مستند کسبی، یک تحقیقات ژورنالیستی یا یک گزارش با صفت میتواند هزارها نفر را وادار کند که محض تاجیکستان را برای سفر نوبتی خود انتخاب نماید. اما برای این روزنامه‌نگار باید تنها زیبایی طبیعت را نشان ندهد، او باید مشکلات را نیز مطرح کند. آینده ساحه سیاحی ورزشی تاجیکستان از بلندی قله‌ها وابسته نیست، بلکه از نظام مشخص تشکیل شده وابستگی دارد. کشوری که دارای یکی از بزرگترین ذخیره‌های طبیعی جهان میباشد، امید است که به یکی از پیشصفان سیاحی ورزشی تبدیل یابد. اما این تنها در صورت امکان پذیر است که ما از فلسفه نشان دادن طبیعت به فلسفه آفریدن تجربه بی خطر، با صفت و فراموش نشونده گذاریم. در عصر 21 غالب آن کشوری نیست که کوههای بلندتر دارد. غالب آن کشوری است که میتواند بین ورزش، علم، تکنولوژی، اقتصاد، اکولوژی و فرهنگ موازنت ایجاد کند.
тоҷикистон ҳамаи имконотҳоро дорад то чунин намуна гардад. сайёҳии варзишӣ яке аз самтҳои босуръат рушдёбандаи соҳаи сайёҳӣ буда, имконотҳои табиӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварро самаранок истифода мебарад. тоҷикистон бо кӯҳҳои баланд, дарёҳои пуртуғён, пиряхҳо ва масирҳои душвори худ дорои иқтидори бузург барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳии варзишӣ мебошад. рушди сайёҳии варзишӣ ба ҷалби сармоя, афзоиши ҷойҳои корӣ, рушди инфраструктур ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунад. барои рушди устувори ин соҳа беҳтар намудани инфраструктур, таъмини бехатарӣ, омода кардани мутахассисон ва ҳифзи муҳити зист аҳамияти калидӣ дорад. дар сурати истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ, сайёҳии варзишӣ метавонад ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти сайёҳии Тоҷикистон табдил ёбад.